Yooyyaa ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenyaa har'a hornu conversation qophii addaa qaba. Innis yaadannoo waggaa arfaffaa wareegamuu obbo Abdul Jabbaar Hussein ta'a. Kanaafis marii gabaabaa gaggeessuuf deemna. Keessummoonni keenya har'a nuuf waliin jiran akkuma iskiriinii irraa argaa jirtan obbo Baqqalee Garbaa kan hundi keessan beektanidha. Obbo Lidatu Ayyaaloos hundi keessanuu hin beektu. Ani Milkeessaa Miidhagaatii waa'illi koos ittaanaa Habteen na waliin jira. Hordoftoota keenyaan gamanumaan akka nu hordoftan jecha keessummoota keenyaan keessattuu obbo Baqqalee Garbaa fi obbo Lidatu Ayyaaloodhaan baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. ገለቶም እንደምን ከረማችሁ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ይህ ሆርን ኮንቨርሴሽን ነው። ዛሬ የአቶ አብዱል ጀባር ሁሴን መስዋዕትነት 4ኛ ዓመት መታሰቢያ ፕሮግራም እያካሄድን ነው ያለነው። ይሄንን ፕሮግራም ከኛ ጋር እንዲካፈሉ የጋበዝናቸው ሁለት እንግዶች በኢትዮጵያና በኦሮሚያ ፖለቲካ የታወቁ ፖለቲከኞች ናቸው። አቶ በቀለ ገርባና አቶ ልደቱ አያሌው ናቸው። ከወዲሁ እንድትከታተሉን ጋብዘናቸዋል። Kanatti aansuudhaanis seenaa gabaabaa waa'ee obbo Abdul Jabbaar Hussein waa xiqqoo dubbachuu barbaanna. Yaadannoo obbo Abdul Jabbaar Hussein seenaa isaarraa kaana. Obbo Abdul Jabbaar Hussein Oromiyaa godina Baalee aanaa Agaarfaatti dhalatanii kutaa tokko amma kutaa 10 achuma Agaarfaatti baratanii kutaa 11ffaa Dodolaatti baratanii kutaa 12ffaa gara Agaarfaatti deebi'uudhaan qabxii olaanaadhaan barnoota isaanii xumuranii barnoota seeraa barachuudhaaf gara Finfinnee Yuunivarsiitii Finfinnee Addis Ababa Yuunivarsiitii ce'anii achittis digirii jalqabaa isaanii LLB'dhaan eebbifamanii achuma akkuma bahaniin eebbifamanii jechuudha. Abbaa murtii ta'uudhaan godina Harargee Bahaatti uummata isaanii tajaajilaa turanii sana boodas egaa waggaa 4f abbaa murtii ta'anii tajaajilanii sanatti aansuudhaanis walitti aansuun waggoota 4f ilqisoo yookaan instituutii leenjii qaamolee haqaa fi qorannoo seeraa Oromiyaatti leenjisaa ogeessota qaamolee haqaa ta'uudhaanii waggaa 4f tajaajilanii obbo Abdul Jabbaar Hussein. Itti aansuunis immoo abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii sadarkaa kamittuu ta'uudhaan uummata isaanii tajaajilaa turanii hanga gaafa ajjeefamaniitti abukaatoo hidhamtoota siyaasaa lammiilee biyya sanaa hundaa ta'uudhaan tajaajilaa turanii obbo Abdul Jabbaar Hussein. Egaa obbo Abdul Jabbaar Hussein bara tajaajila isaanii keessatti nama ilaalcha siyaasaan utuu gargar hin qoodiin amantiidhaan eenyummaadhaan garaagarummaa adda addaa bu'uura godhachuun utuu nama gargar hin qoodiin haqaaf jecha dhaabbatanii uummata isaanii tajaajilaa turaniiru. Keessumattuu ammoo hooggantoota siyaasaa garaagaraatiif abukaatoo ta'anii tajaajilaa turaniiru. Akka fakkeenyaatti keessummoonni keenya lamaan nu faana jiran obbo Baqqalee Garbaa fi obbo Lidatuu Ayyaaloo dabalatee obbo Jawaar Mahammad Faas akkasumas gaggeessitoota KFO hedduudhaaf abukaatoo ta'anii tajaajilaa turanii. Sanarra darbuudhaanis hiyyeessota lammiilee biyya sanaa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin utuu gargar hin baasiin sababa eenyummaa isaaniitiin warra hidhame sababa ilaalcha siyaasaatiin warra hidhame hiyyeessota gargaaruudhaan kaffaltii tokko malee hiyyeessota mana hidhaa turan kana gargaaraa akka turan dhaabbataa fi akka turan duubatti deebinee ilaaluu dandeenya. Utuma kanaan jiranii hagayya 11 2021 magaalaa Adaamaatti galgala keessa ajjeefamaniiru. Hagayya 12 2021 achuma Adaamaatti awwaalamanii. Egaa obbo Abdul Jabbaar Hussein maatii ijaarratanii mucaa durbee tokko qabu turanii rabbi jannataan isaan haa qananiisu jenna. Ittaana gara keetti deebiseera. Abdul Jabbaar Hussein Agaarfaa
ባሌ ዞን ውስጥ ነው ተወልዶ ያደገው። ትምህርቱን ከ1 እስከ 10 የተከታተለው እዛው አጋርፋ ነው። 11ኛ ክፍል የተከታተለው ዶዶላ ነው እዛው ባሌ። 12ኛ ክፍል አጋርፋ ተመልሶ ነው ያጠናቀቀው። አብዱል ጀባር ሁሴን የመጀመሪያ ዲግሪውን በህግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረው። ከዚያ በኋላ ዳኛ በመሆን ምስራቅ ሐረርጌ አገልግሏል። ከዛ በመቀጠል ለ4 ዓመታት አዳማ የሚገኘው የኦሮሚያ የህግ ባለሙያዎች ማሰልጠኛ እና የህግ ጥናት ኮሌጅ ውስጥ አገልግሏል። ከዛ በመቀጠል ጠበቃ በመሆን እና በሁሉም ፍርድ ቤቶች አማካሪ በመሆን አገልግሏል። በዚሁ አገልግሎት ማለት ነው ህይወቱ እስከሚያልፍ ድረስ በተለያዩ ቦታዎች አገልግሎት ሲሰጥ ነው የከረመው። አብዱል ጀባር አንዱ የሚታወቅበት ሌጋሲው በሁሉም የኦሮሚያ አካባቢዎች ከኦሮሚያም ውጪ በመጓዝ የህግ አገልግሎት ለማግኘት ችግር የገጠማቸው የገንዘብ ችግር ያለባቸው ሰዎችን በሃይማኖትና በብሔር ሳይለይ ሲያገለግል የከረመ ነው። በዚህም ባለፈው ስርዓት በኢህአዴግ ዘመንም የተለያየ ጫና ሲደርስበት የነበረ ነው። በአብይ አህመድ ጊዜም ትልቅ ጫና ሲደርስበት ነው የከረመው። ዛሬም በዚሁ ማስታወሻ በዚሁ ሌጋሲው ስንናገር እንደምታዩት አቶ በቀለ ገርባና አቶ ልደቱ አያሌውን ጨምሮ እነ ጃዋር መሐመድንም ጨምሮ ጠበቃ ሆኖ አገልግሏቸዋል። እነሱ በኋላ ይህንን ለመናገር ይችላሉ። በዚህ አገልግሎት ላይ እያለ ነሐሴ 11 2021 በአውሮፓ አቆጣጠር ማታ አዳማ ተገሎ ነው የተገኘው። በሚቀጥለው ቀን ማለት ነሐሴ 12 አዳማ እዛው ነው የተቀበረው። አብዱል ጀባር ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት ነበረ። Egaa kanumaan galatoomaa jecha gara gaaffilee keessummoota keenyaaf qabannetti ceenaa gara Obbo Baqqalee Garbaattanii ce'aa. Obbo Baqqalee Garbaa Abdul Jabbaar gaafa du'e eessa turtanii akkamitti dhageessanii gadda guddaa kana akkamitti dhageessanii maaltu isinitti dhaga'ame? Haala inni itti du'es achumaan yoo nuu kaaftan. Galatoomii milkeessaa dhuguma waa'ee Abdul Jabbaar yeroon dubbadhuanii gadda guddaa natti dhaga'amaati. Maaliif akka ogeessa seeraa qofaatti osoo hin taane anaafis baay'ee natti dhiyoo ture akka obboleessaatti. Maatii koos baay'eetti dhiyaata ture, baay'ee isaan jajjabeessa ture. Yeroo an bira hin jirres yeroo baay'ee mana dhaqees hin dubbisa ture, bilbilaan hin dubbisa ture. Waan hundumaatiin isaan bira dhaabbata ture. Kanaatiif ani akka ogeessa seeraatti qofa miti kan isa ilaalu akkuma nama obboleessa isaa tokko dhabeetti kan natti dhaga'amu jechuudha. Abdul Jabbaar yeroo namoonni abukaatoo namaa ta'uudhaaf sodaatan san keessa ogeessa dhabnee yeroo rakkachaa turre sana keessa amma Mokonnin nama jedhamu tokko wajjin yeroo jalqabaatii fi yeroo lammataatiif yeroo hidhamnu kan nuuf dhaabbatan isaanii yeroo kana keessatti falmiin geggeessaa ture, waan inni hojjechaa ture. Miidiyaadhaanis namni hundumtuu quba qabaa, waan baay'ee irra deebi'ee waan dubbachuudhaaf na barbaachisus miti. Du'a isaa kana nagahee ani mana hidhaa keessa taa'etanii yeroo sadaffaadhaaf mana hidhaatti deebi'ee utuma achi jirru Jawaar Mohaammed fa'aa wajjiniin mana hidhaatu jiruuti kanan nagahee. Yeroo nagahee gadda guddaadha kan natti dhaga'ame. Gadda koommoo kan guddaa kan godhu obboleessa koo kana na bira dhaabbatee ana duwwaadhaaf otoo hin taane namoota mirga isaaniif falman, namoota nama dhaabbateef dhaban, namoota rakkatan bira dhaabbachuudhaaf akkuma silayyuu ibsite sanyiidhaan amantaadhaan utuu hin qoodin, ilaalcha siyaasaatiin utuu hin qoodin, lafa ogummaan isaa barbaachisuu fi
lafa akka namaatti namaaf dhaabbachuun irra jiru hundumaatti nama dhaabbachaa ture kana gaafa gaggeessaa isaatii bira jiraachuu dhiisuu kootiif bira jiraadhee anis akkuma warra kaanii nagaatti hin dhaamin deemuu isaatiif baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'ama. Kanan dhaga'e egaa mana hidhaa keessa taa'eeti jechuudha. Kunoo asuma wannoo kanarraa yoo akkuma argitu footoo kanarraa suuraa kanarraa akka argitanii mana kootti kuni amma dhiyeenya keenya hammam akka inni ta'e kan arguu hin dandeessa. Mana koo Adaamaa jiratti mana koo Adaamaa jirutti kan inni dhufee na dubbise maatii koo wajjiniin jechuudha. Amma kana walitti dhiyaanna gaddi natti dhaga'amu samma kana guddaadhaas jechuuf jedha milkeessa. ወደ አቶ ልደቱ እንሄዳለን። አቶ ልደቱ ከአብዱል ጀባር ጋር እንግዲህ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ትታወቃላችሁ። አብዱል ጀባር ህይወቱ ሲያልፍ የት ነበርክ? እንዴት ነው የሰማኸው? እስኪ ገረሶማ በቅድሚያ በጣም ነው ማመሰግነው። አንደኛ ሆርን ኮንቨርሴሽን ይሄን እድል ስለሰጠኝ በጣም ነው በእውነት ማመሰግነው። ዶክተር ኢታና ዶክተር ሚልኪያስ ከልብ ነው አስታውሳችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳቤን እንድሰጥ ስለጋበዛችሁኝ በጣም ከልቤ ነው በእውነት ማመሰግነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ጋሽ በቀለም እንኳን ተገናኘን ትንሽ ሰንበት ብለናል ከተገናኘን 1-2 ወር ሊሆን ነው መሰለኝ እና ደስ ብሎኛል። ከልብ ነው በእውነት ማመሰግነው። አብዱል ጀባር ሞቱን የሰማሁት እዚህ አሜሪካን ሀገር ከመጣሁ በኋላ ነው። መጥቼ 1-2 ወር ነው 3 ወር ከሆነ በኋላ ነው በድንገት መገደሉን የሰማሁት እና የዛሬ 4 አመት እዚህ አሜሪካን ሀገር ሆኜ ነው የሰማሁት። ከዚያው በማስቀጠል ምናልባት ሁለተኛውን ጥያቄ ወደ በቀለ ሳንመለስ ያው እንግዲህ አንድ ሰው በሩቁም በቅርቡም ቢሆን የሚያውቀው ሰው ህይወቱ ሲያልፍ ማዘን አይቀርም። አብዱል ጀባር ግን ቅድም እንደገለጽ ነው የብዙ ሰዎች ህይወትን የዳሰሰና ያገለገለ ሰው ነው። ምን ተሰማ ልደቱ? በዛ ቅጽበት ስትሰማ ምንድን ነው የተሰማ? በጣም ነው የደነገጥኩት። በጣም ነው ያዘንኩት። ምናልባት አይታችሁ ሊሆን ይችላል ያኔ ኦኤምኤን ጋብዞኝ ነበር በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንድሰጥና ስሜቴንም መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር በእውነት እና መገናኛ ብዙሃን ላይ ቀርቦ ማልቀስ ተገቢ አይደለም፣ ግን እኔ ያንን እንኳን መቆጣጠር ያልቻልኩበት ሁኔታ ነው የነበረው እና አሁን ኢታና እንዳልከው አጭር ጊዜ የሚባል አይደለም። ቢያንስ 5 ወር በሳምንት 2 ቀን 3 ቀን እንገናኝ ነበር። ከእስር ቤት ተፈትቼ ከወጣሁ በኋላ በጣም እንደ ቅርብ ጓደኛ ነበረ የምንገናኘው እና ለኔ ለመተዋወቅ ምክንያት የሆነን ያ የመታሰሪ ጉዳይ ቢሆንም እንደዛ 5 ወር 6 ወር 7 ወር እንደሚተዋወቅ ሰው አልነበረም። በጣም የቅርብ ወዳጅና ጓደኛ የሆነ አይነት ነበረ የምንተያየው እና እንደው ለአጭር ጊዜ የሚባል አይደለም ማለት ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ እኔና እሱ የተዋወቅ ነው ያው እስር ቤት እንደገባሁ 1 ሳምንት ወይም ደግሞ 10 ቀን ሊሆን ይችላል። ድንገት ፖሊስ ጣቢያ ሰው እንደሚፈልገኝ ተነገረኝ። ስወጣ እሱን አገኘሁት። አብዱል ጀባር ባላለው የህግ ባለሙያ ነኝ፣ ጠበቃ ነኝ አለኝ እና እንዲሁ ዝም ብሎ ሊጠይቀኝ የመጣ ሰው ነበር የመሰለኝና ያው ጠበቃ እንደሚያስፈልግ ሰምቼ እኔና ጓደኞቼ ጠበቃ እንደምንቆምልህ ልነግርህ ነው የመጣሁት አለኝ እና ያው የታሰርኩት ኦሮሚያ ክልል ስለነበር እኔ ኦሮምኛ ተናጋሪ አይደለሁም። በአጋጣሚ ሆኖ ብዙም ኦሮምኛ ተናጋሪ የህግ ባለሙያዎች አላውቅም ነበር እና ሰው ያፈላለኩ ነበር ያኔ እና አንድ ወዳጅ ነበረኝ ቢሸፍቱ የሚኖር ጠበቃ እና እሱ ጠበቃ እንዲሆንልኝ ጠይቄው ያው ምቾት ባይሰጠውም ጉዳዩ ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ስለሆነ እንግዲህ ይሉንታ ይዞትም እሺ ጠበቃ ሆናለሁ ብሎ ወስኖ ነበር። ግን ምቾት እንዳልተሰማው ይሰማኝ ነበርና አብዱል ጀባር መጥቶ ጠበቃ ልንሆን ነው ሲለኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከየት ነው የመጣኸው? ለምንድን ነው የመጣኸው?
በጀርባ ምክንያትህ ምን ይሆን የሚል ጥያቄም አላነሳሁም። በተፈጥሮዬም እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም እና የና አቶ ጀዋር የነጋሽ በቀለ ጠበቃም እንደሆነ ነገረኝ። ከዛ በኋላ ያው ህጋዊ ጠበቃዎች ሆኑ 4 ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ከሱ ጨምሮ አሁን ፎቶግራፍ ላይ የምታያቸው አቶ መሐመድ ጅማ፣ አቶ አሸናፊ ተስፋዬ፣ አቶ ገመቹ ጉተማ እና 4ቱ ነበሩ። ነገር ግን ጉዳዩን በኃላፊነት ሁላችንም ተሰብስበን እንዲመራ የመረጥነው አብዱል ጀባርን ነበር እና የኔን ኬስ ቀጠሮዬን የሚከታተለው ለፍርድ ቤት የሚቀርቡ መልሶችን ማመልከቻዎችን ረቂቅ የሚያቀርብልን እና የሚመራው አጠቃላይ ቲሙን እሱ ነበር እና ከኔ ጋራ በጣም ቅርብ ግንኙነት ነው የነበረን እና እውነቱን ለመናገር እንግዲህ ያው ቅድም እንዳላችሁት እኔና አብዱል ጀባር በአካል አንተዋወቅም። ምናልባት እኔን በሚዲያ ላይ ያውቀኝ ይችላል። እኔ ግን ስለመፈጠሩም አላውቅም። ተገናኝተንም አናውቅም። እንዳላችሁት በሃይማኖት አንገናኝ፣ ከተለያየ የብሔር ማንነት የመጣን እና ከዛም በላይ ደግሞ በፖለቲካ አመለካከት ራሱ አንገናኝ። እሱ የኦሮሞ ብሔርተኛ ነው፣ ያን አመለካከት የሚያራምድ ነው። እኔ ደግሞ ከዛ የተለየ የፖለቲካ አመለካከት ያለኝ ነኝ። እነዚህ ሁሉ ልዩነቶች ግን እንቅፋት አልሆኑም። ሰብአዊነት ተሰምቶት ኤቲክሱን አክብሮ ለኔ ጠበቃ ሆኖ ለመቆም እንግዲህ አገዛዝ ባለበት ሀገር አገዛዙ እንዲህ አይነት ሰዎችን አትኩሮ በሚከታተልበትና ያው እንዳየነው ህይወቱንም መጨረሻ ላይ ለመስጠት የገባበት አደጋ የተፈጠረበት ሁኔታ ውስጥ ነው የገባው እና እነዚህ ሁሉ ልዩነቶች ሳይገድቡት በምንም ተአምር ከኔ ጋር ምንም አይነት ፐርሰናል ትውውቅ ሳይኖረው ለመብት ብሎ ለሙያ ብሎ ነው ከኔ ጋር አይቆም። እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ 3ቱም ጠበቃዎች እና ለኔ እውነቱን ለመናገር በህይወቴ አንድ ትልቅ ትምህርት ነው እነዚህ ሰዎች የሰጡ። ከዛም በላይ ደግሞ ለኦሮሞ ኤሊቶችም ያለኝን አመለካከት በደንብ እንድፈትሽ ያደረገ ትምህርት ነው የሰጠኝ እና አዘይንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሁላችንም ለካ የአንድ ሀገር ልጆች ነን፣ ሰዎች ነን። ስለዚህ የጋራ ጉዳይ ሁልጊዜም አለን። እንደዚህ መተሳሰብ መረዳዳት እንችላለን የሚለውን አመለካከት በጣም አጠንክሬ እንዳየው የረዳኝ ትምህርት ነው እነዛ ሰዎች የሰጡኝ እና በጣም የሚገርም ነው። በቀጠሮ ኖሮኝ ፍርድ ቤት ሲሄድ ያው እንግዲህ ጥብቅና ውድ ስራ ነው፣ ቀላል ነገር አይደለም እና 4ቱም ጠበቃዎች ናቸው ሁልጊዜም ቀጠሮ ላይ የሚገኙት እና አንዳንድ ጊዜ ክርክርም ላይኖር ይችላል። የጊዜ ቀጠሮ መጠየቅና ማራዘም ሊሆን ይችላል እና ለተወሰኑ ደቂቃዎች ሊሆን ይችላል ፍርድ ቤት መቅረብ። ግን ያም ሆኖ ከአዲስ አበባም ከተለያየ ቦታም ሩጠው መጥተው 4ቱም ይገኛሉ እና አለምናቸው ነበረ መጨረሻ ላይ ባካችሁ ለምን 4ታችሁ ትገኛላችሁ? አንድ ጠበቃ እኮ ለኔ በቂ ነው፣ ምን ጥቅም አለው እላቸዋለሁ እና በምንም ተአምር ይሉኛል ኦሮሚያ ክልል መተህ አንተ እዚህ ፍርድ ቤት ችሎት ላይ በአንድ ጠበቃ ብቻህን ቆመህ እንድትታይ አንፈልግም ነበር እና የሚገርም ነበር እና ነገሮቹ እየተራዘሙ ሲሄዱ ምናልባት 1-3 ወር ምናምን የነሱን ጥብቅና እንዳገኘው ጓደኞቼ ተሰባስበው እነዚህ ጠበቃዎች እኮ በጣም ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ስለዚህ እኛ አትሊስት ገንዘብ አለን እና ለትራንስፖርት እያወጡ ለስልክ እያወጡ ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው ስለዚህ አትሊስት ለነዚህ ወጪዎቻቸው የሚሆን ገንዘብ ለምንድን ነው እኛ ማንከፍለው ብለው ሰብሰብ ብለው አነጋገሯቸው እና አብዱል ጀባርን ነበረ መጀመሪያ ያነጋገሩት እና እኛ ገንዘብ አለን እናንተ ጊዜያችሁን ዕውቀታችሁን መስዋዕት እያደረጋችሁ እና ለትርፍ ሳይሆን አትሊስት ወጫችሁን የምትሸፍኑበትን ገንዘብ እኛ እንስጣችሁ ብለው ጠየቋቸው። ብታምኑም ባታምኑም አብዱል ጀባር እንባ አውጥቶ አለቀሰ። እንዴት እንደዚህ ብላችሁ ትጠይቁኛላችሁ? ከልደቱ እንዴት እኛ ገንዘብ ተቀብለን እንቆማለን? ለህዝብ የሚታገል ሰው የኛ አጀንዳ ነው፣ የኛ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እኛም በጋራ መክፈል ያለብን ዋጋ ነው እንጂ እናንተ ለኛ የምትከፍሉት ገንዘብ እንዴት ትጠየቃለሁ ብሎ አኩርፎ የነበረ ለተወሰነ ቀን እውነቱን ለመናገር that much human የሆነ ሰው ነበር አብዱል ጀባር እና ከባድ ነበር ሲሞት ስሰማ። እናመሰግናለን አቶ ልደቱ። እዚህ ኮሜንት ላይ ሳይ መግቢያ ላይ አማርኛ ብትጨምሩልን የሚል ቆይተው የገቡ ተከታታዮቻችን ይመስለኛል።
በአማርኛም አለ መግቢያ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ መስማት ትችላላችሁ። ይሄን ያክል ለማለት ነው። እናመሰግናለን አቶ ልደቱ። ምልኬሳ ወደ አንተ መልሻለሁ። ባየ ገለቶማ ገራው በበቀሌት እንደቢያ ጋፊ ለመፋዳ ፈኒ መሪፍ ይላሉ በበቀሌ waan baay'een dubbatameera waa'een Abdul Jabbar Hussein. Egaa Abdul Jabbar nama akkamii ture? Biyyi keenya nama akkamii dhabde? Waa'ee Abdul Jabbar waa'ee isaa akkamittiin ibsita? Galatoomii milkeessa akkuma sitti nuti keessumaati mana hidhaatti deddeebi'aa mana murteetti deddeebi'aa namoonni turre. Yeroo rakkinaa sanatti nama bira dhaabbatu argachuun baay'ee salphaa hin turre nuuf. Keessumaati yeroo jalqabaa abukaatoodhuma yoo argachuu dhabnee turre. Abukaatoodhuma mindeeffamee nu dhaabbatu yoo dhabneerra. Sababiin isaa namni hundumtuu hin sodaata sababii tureef. Mootummaadhumatu abukaatoo sii dhiyeessa. Daanyaanis tokkuma abukaatoonis tokkuma ofuma isaaniitii wal ga'anii dhuma sitti murteessu jechuudha. Haaluma kanaan deemaa ture. Yeroo lammaffaa mana hidhaatti yeroo deebi'u Abdul Jabbar dhufee akkuma ammaa Lidatuun kaasee an dhaabbachuu nan danda'a, si dhaabbachuu nan danda'a jedhee namni yeroo sana akka jedhee dubbatu hin turre. Akka amma yeroo kanaayyuu hin turre. Akka isa yeroo marraa sadaffaa yookaan isa booddee akka ta'e kanayyuu hin turre. Namni yeroo jalqabaatiif tolee jedhe tokko obbo Ammaa Mokonnin nama jedhamudha. Isaan immoo afaan Oromoo hin beekanii. Manni murteellee egaa kan federaalaa sababii ta'eef afaan Amaaraatiin geggeeffama rakkoo hin qabu ture. Isaan duwwaatu Oromoo keessaatti namni tokko namni na dhiyaachuudhaaf barbaadellee hin jiru jechuudha. Riskii kana fudhatee Adaamaatti Finfinneetti deddeebi'ee ture Abdul Jabbar kan inni na tajaajilaa ture. Yeroo baay'ee geejjiba kaffalee yeroo isaas gubee halkaniin ka'ee konkolaataa eegee rakkoo sana hundumaa keessa darbee mana murtee dhufee waanuma salphaa isaatiin yookaan abukaatoo yookaan abbaa langaatu hin argamne jedhu yookaan immoo abbaa murteetu hin argamne jedhu yookaan immoo faayilatu qoratame hin dhumne jedhu yookaan wayii tokkotu hin taane jedhu. Sababii kanaatiif guyyaadhaa gara guyyaatti callumadhanii daddabarsu turan. Yaadattu yoo ta'e gara waggaa lamaati kan ture wanti sun lafarra harkifame jechuudha. Waggaa lamaan kana Adaamaatti deddeebi'ee Finfinneetti deddeebi'ee hojjetata. Isa duwwaayyuu immoo miti gaa. Mana murtee sana duwwaa dhufa miti. Qilintoo lafa nutti hidhamne hin beektu yoo ta'e geejjibaatiif baay'ee rakkisaadhaa. Finfinnee dhufanii Finfinneetti immoo gara sanatti deebi'uu barbaada. Achi immoo deebi'ee gara Adaamaatti galuu barbaada. Guyyaa guutuu akka fiigetti oola namichi kun. Barii halkan ka'a, halkan immoo deebi'ee manatti gala jechuudha. Kanaatiif namni kanaaf homaa isaa kaffalus hin jiru. Otoo kaffalamees kan kanaaf wajjiniin walgituu, kaffaltiin kanaaf wajjiniin walgituu yoo argamuudhaaf hin danda'u. Hojii isaa dhiisee, maallaqa isaatti dabalee, humna isaatti dabalee, halkan immoo waan hojjetamu kana barreessaa bulee. Hojiin abukaatoo jechuun waan amma dhaga'ame kana ganama akkanumatti dhufee abbaa murtuu dura kan dhaabbatu miti. Halkan waan jedhame sana barreessaa buluu qaba, xiinxalaa buluu qaba, seeraa wajjinii wal simsiisuu qaba, deebii isaa fudhattee dhiyaachuu qaba, barreeffamaan dhiyeessuu qaba, waan meeqa hojjechuu qaba. Halkanis nama rafu miti namni kun. Homaa idaan irra jiru hin jiru. Inni kaan inni nu hidhee nu gidirsu Oromoo akka keenyaati. Inni makaraa kana nu agarsiisu. Inni nutti muru, inni waan hundumaa nu hojjetu Oromoodhuma. Inni immoo achi keessaa baheetu haqatu bade, dhugaatu jal'ate. Maaliif dhugaan jal'atti? Kanaaf immoo yeroo koos kenne, beekumsa koos kenne, maallaqa koos kenne waan hundumaatiif bira dhaabbachuutu narra jira jedheetu Adaamaatti deddeebi'ee Finfinneetti waggaa 2 guutuu nu wajjin irra. Finfinnee duwwaa miti akkuma nama isiniin jedhee qaawwannootti qillintootti deddeebi'ee kana hundumaa hojjechaa ture jechuudha. Kanaaf waan inni gochaa ture, waan inni hojjechaa ture dhuguma
akka amma teenyee salphaatti akka ilaallu kana miti. Gaafa sana immoo keessumaati waan amma jenne duwwaa waan nama baasisu miti. Lubbuu kan nama kaffalchiisu. Kan hundumtuu kan hundumaa walitti ida'ameeti. Kun hundumtuu walitti dabalameeti. Namootaan isaan hin barbaanneef sababii dhaabbatuuf. Dhugaa isaan jal'isan qajeelchuu sababii barbaadu. Isa dhokate sana bul'isuu sababii barbaaduutiif gatii kaffaluu irra ga'e jechuudha. Nuuf jecha kaffale. Dhugaaf jecha kaffale namichi kun. Isa yeroo sana dadhabeeyyuu miti lubbuusaa itti baase itti wareege dhumarratti jechuudha. Kanaaf ani yeroo isaa waa'ee isaa yeroo dubbadhu dhuguma nama akka kana bakka kana kennuuf tokkollee hin qabu. Kanuma jechuun danda'a. Baay'ee galatoomi obbo Baqqalee. Egaa walumaa galatti wanni ani hubadhu obbo Abdul Jabbaar Hussein gootadha jechuudha. Gootummaa guddaadhaan sirna lama keessatti uummata isaa tajaajiluu isaa argaa jirra. Bara Adduwaayis gootummaadhaan sodaa tokko malee hidhamtoota siyaasaaf kanneen isin dabalatee gootummaadhaan bara sirna Abiy keessas haga lubbuu isaa kaffalee saba isaatiif, uummata isaatiif, biyya isaatiif haqaaf dhaabbatee jechuudha. Namni akka kanaa muraasa ta'uusaa, baay'ee akka hin jirre ta'uusaa namummaadhaaf, komitmentii isaatii ol namaaf akka hin dhaabbate ilma sabaa, ilma biyyaa ta'uusaa waan hubannedha. Tola ooltummaadha waan inni gochaa ture hundisaa. Kaffaltii namaa hin gaafatu waan jedhu jala muramee ka'eera. Nama akkasii, nama guddaa akkasiitu dhabamee jenneetu ilaallachuudha. Taana gara keetti deebiseera. እሺ ወደ አቶ ልደቱ ተመልሼ ቀጣይ ጥያቄ ጠይቃለሁ። አቶ ልደቱ ቅድም አስቀድመ አቶ አብዱል ጀባር ምን አይነት ሰው እንደነበረ ተናግረሃል። የምታውቀውን ነገር በማብራራት ምንን ያክል ሰብአዊነት እንዳለው ስትነግረን ነበረ። በተጨባጭ ባላችሁ ግንኙነት ላይ ተመስርተ ምሳሌ በመውሰድ ያንንም በማስታወስ ይመስለኛል ኢሞሽናል የመሆን ነገር አይተናል። ለዛ ይቅርታን ጠይቅም የሰው ልጅ ሰው ነው። ካጠገቡ የጠፋን ሰው ሲያስታውስ ውስጡ መረበሹ የማይቀር ነገር ነው። መጠየቅ የፈለኩት ጥያቄ አብዱል ጀባር ስታቀው ምን አይነት ሰው ነበረ? ቅድም ከነገርከን ነገር ውጪ በዛ ጊዜ ስትተዋወቁ በአካል ስትገናኙ ያየኸው የሱ ጸባዮች ምን አይነት ሰው ነው አብዱል ጀባር? አብዱል ጀባር ሲባል ምን ነው የምታስታውሰው? እንትን ኢታና ብዙ ጊዜ የሞተ ሰው አንገተ ቅጥል ነው የሚባል ነገር አለና እንደዛ እንዳይመስልብኝ ይፈራለሁ። አሁን የምናገረው ነገር እንደዛ አይደለም። አብዱል ጀባር በጣም ሲበዛ በጣም የሚገርመኝ ነገር ትህትናው ነበር። ዳውን ቱ እርዝ የሚሉት አይነት በጣም ትሁት ሰው ነበር ለትንሽ ለትልቁ እና ያ በጣም የሚገርመኝ ነበር። እንዳውም በቃ ለኔ ያለው አክብሮት እየበዛብኝ ደስተኛ ነበር። በጣም በቃ በተፈጥሮ ትሁት የሆነ ሰው ነበር። ቅን የሆነ ሰው ነበር። ጨዋ ነው። ያው የሃይማኖት ሰው ነው፣ አይጠጣም። በጣም ጨዋ ሰው እና ተግባቢ ነው። በጣም የተለየ ባህሪ የነበረው ሰው ነው እና ቲሙ ውስጥ አሁን 4 ጠበቆች ነበሩ ይብያችኋል። እሱ ለሁሉም እንደ ልጅ ነበር የሚቆጥሩት፣ እንደ ታዛዥ ነበር ለሁሉም። እንግዲህ ቅድም ያው እናንተም ጠቅሳችኋል። በተለያዩ ከፍተኛ ኃላፊነቶች የሰራ ሰው ነው። እድሜው ወጣት ቢሆን ግን በጣም የሚገርም ነው። ለሰው ያለው አክብሮት በጣም የተለየ ነበርና እንደው ይሄን ስል ቅድም እንዳልኩት የሞተ ሰው አንገተ ቅጥል ስለሚባል አይደለም፣ ከልቤ የማቀው ነገር ስለሆነ ነውና ከሁሉም ነገር በላይ ደግሞ ያለው ለዓላማው ያለው ጽናት፣ ለሙያው ያለው ጽናት በጣም የሚገርም ነበር። የሆነ ነገር በፍርድ ቤት የማይገባ ነገር በኔ ላይ ሲወሰን ወይ ቀኑ ያለ አግባብ ሲራዘም እኔ ነበርኩ እሱን ማጽናናው። እሱ ነበር የበለጠ የሚሰማውና የሚናደደው። እንዴት እንዲህ ይሆናል ብሎ የሚጨነቀው የሚናደደው እሱ ነበር። እኔ ነበርኩ እሱን ማጽናናው
ችግር የለውም ይደርሳል ብለውና ይሄን ያህል ላመነበት ነገር በጣም ከልቡ ቁርጠኛ የነበረ ሰው እና ምንድነው አሁን አብዱል ጀባር የለም በህይወት ምን ሰራው ነገር አሁን ምን እንነጋገረው ነገር